Dear Mr. Longley, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo kini pagayam a Mike iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. 5 atawanan ngagdenden na kami kini misis ko. May salaang ti anak mi ngagduan ti tawon na. Makunak a responsable ak nga asawa ken ama. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mike. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Pare Mike, agawitan. Sumip nga atan. Umunakan pare. Masapul nga ag-overtime makita. Uunay kan pare. Kanayon ti pa nag-overtime mo Kasapulan, pamilyadon da tao. Wen, kanayon mo tan ag-overtime ka. Di ka lang maasyan di tabagim. Agawid kakit din tapno aginana ka. Ala, umunakalatan. Sumaruno akto ka di. Bayaan naklaeng nga ag-overtime. Bumaknang kanto nga rod gapo iti ka-overtime mo. Rimar ni Rhea, manang? Wen, Sir Mike, ada ka no papanan na. Adamot ko tsinay may nang dagaskan ko na dito ibalay. Ni baby ngay. Nalpas kon apinakan, iso apinaturog kon, sir. Kanayon samutan a rumar ni misis ko, manang. Nadlaw kumot dayta, sir. Imbaglakit din. Tadda kayo ang mga asikaso kini baby. Isumat dayta ti trabaho, sir. Anya ka nga oras nga agawid ni Rhea? No damagag, agkusilap mo't, sir. Iso ang mabain akon nga agdamag no kasta arumwar. Mangan kan, sir. Nakasaganan ti makan. Agmay sak man na namangan. Awan ganas ko no kastoy. Umay ka manang. Aggiddan ta namangan. Apay nga itakalaeng. Nagapuan. May saka mo't adamag. Apay akasta ti reaksyon mo, Rhea. Kasano? Nagdagulit kayo? Asawa nak. Karbangak amaamuan no sa dino ti papapanam. Kanuan niya ti... Inawis nak di kumarik nga ag-birthday ti anak na. Ayan niya kalakit din aya. Kat di ka gungat Agdamdamag aklaang mat. Aglisi ka man dita sangwanan ti Sarming. Taikatak da ito yung make-up ko. Day tala rupam ti as-asikaswan. Kat anya ko mati aramida kat adamat katulong ang masuswelduhan? Ingkamot kitaan ti anak ta. No nakaturugan. No nabasa ti diaper na. Sukatam. Buisit kon. Ay, jak kaya ti maturog dita silid ita. Sao ka sao. Ay, nagado adam damagam. Manang, sumara ka kun iti trabaho. Nakitab ka di dyan kargak abalon mo di tabag mo, Sir Mike. Awan manang, agyaman na ka. Anya nga iti kayat mo alutwak apang rabyan tayo. Makamu kayo latan manang. Damagam ka ni Rhea, no anya ti kayat na. Amangan no pumanaw manan inton madamdama, sir. Awagan nak inton pumanaw amanang. Inaldaw sa amat na pumampanaw dito balay. Uwan nga rod, sir. Ti pagdanagak ni baby. Dandan isaan na pa'y amaaw-awir. Amangan no saan ton ngam amo ni baby inton dumakkel. Hello, manang. Sir, ag-make-up manan ni Ma'am Rhea. Dinamag ko no, dapapanan na, ngam ko na namot nga awan. Pumanaw manan? Diyak amo sir. Sapay nagado ti aramidag. Aglaba aken agdalusak. Ngam diyak maaramid ata agsangsangit mo't ni baby iti crib na. Di na pa'y mapanaw-awiran mo't, sir. Ay na, naging inayad mo't tan arimwar, sir. Inrikop ng jiri daw. Ala, bayamon manang. Awagak ni Rhea. Sa dino manen ti papanam? Adak di ti kalsada. Apay aya. Rumwar ka manen? Mapan ko ipaikat dahil nasakit ang ngipin ko. Apay aya. Awan mat dinakdakamat mo ang nasakit tingipan mo. Ay, di mo amo nga ado ti saksakitak. Taday tala agdwa-dwa ti aramidam. Nasken mat nga ibagam kanyak. No adda kasta marikriknam. Tagas sawa ta. Adan paglugan na. Di na ko nawawagan. Bye. Unay mo ti asawak. Kasla di na kamin ipatpatag a pamilyana.
Ne. Apa akas tatilangan pare? Kasla da parikot mo Wen pare, pampanunutak ni bakit ko. Ay, aging ga ka di ita? Agkarapanaw iji balayo? Isumat lagayam nga ipilit na idi amangala kami iti katulong. Tapno maaramid na ti kayat na. Adumot ti kwartayo apagbayad yu kuma iti katulong. Awanen ti amo nga aramidan iti balay pare. Ultimo agaw awir, di nan maaramid. Di katulong mi ti mga aramid iti amin at trabaho iti balay. Pare, kasaritam ni misis mo. Ado nga min ti barkada na. Barkada? Ay, sos. Kasla single nga raw, no kasta. Pare Mike, Oh, mare, si Kamet. kumusta? Anya nga'y dagita ginatgatang mo? Dagitoy Diaper, kan gatas mo ti baby. Ay, manot anak yun kan ni Mari Rhea. May sapay laeng, mare. Ay, kunak, ano nagsina kayo? Nagsina. Apay ko mga agsina kami. Kwa. Agkit-kita kayo kadi kinireya. Nabayagan asiminak iti grupo mi. Kasano? Ay, jak kayat ter aramidan da. Anya ter aramidan da, mare. Di mo ka di mo? Mabalin ka di nga ibagam kanyak dagiti banag adyak mo. Agkita tanto langan inton sumaruno. Tani, agap apura akmat nga grocery. Agur-uray ngamin nila kay ko ijeruar. Sige, mare. Awagan kanto. Huston, baby. Sumardeng kan ngagsang sangit. Madama akay ngamin nga agluto, sir. Siya namin ti kayat ni baby. Naruam ngamin kan, manang. Ala, siya kung timang bantay itilutlutuan. Talaam ni baby. Tani, di mo ta nagsardang ngagsangit. Sige nga, Rod, sir. Ala, umay kan, baby, wan. Sumardeng kan nga agsangit. Si Mardeng adagos Talaga asikat ti kayat na, manang. Wan nga, Rod, sir. Sige, makaamu kayo nga rodan iti ilutlutok. Siya kung ti makaamu ka ni baby. Awan pa'y ramraman, mat da ito si daan. Apay aya napudot ti ulom, Rhea. Adda ka kumangamin dito'y balay. Tas si ka tinagluto. Taan niya kumati serbi day takatulong at ang tangtanan. Saan kamot nga agsawi ti kasta Tas saan arumbang nga amin at trabaho dito'y kat iso timang trabaho. Taan niya kumati kayat ng aramidan? At tugaw laang, ha? Trabaho na amin dito'y balay. Si ka kumamot ti mga awer iti anak ta. Kasla di nak kayat aparwaran, Mike. Kayat nak nga ikulong diti balay? Kat, naipaikat mo tinasakit ang ipan mo. Kita akman? Manang! Umay ka man ditoy! Apay ka di, Ma'am Rhea. Diyos ti kayat ko! Sana danom! Sukatam day ta! Ay, uwan, ma'am. Mabait lang. Sobrakan, Rhea. Kayat mo, iawat da amin kan ka. Ado yun ti Diyos, ma'am. Idisom di talamisan! Yaw awat nakit di kanyakon! Ha? Makaparurod kayo amin dito'y balay! Agyaman hak, tayo may ka dito'y ko nakapagsinarakan ta. Adda ngamin dagiti banag anasken amaamwam, pare. Kas kumaitian niya. Dagiti barkada apakikuykuyugan ni Mari Rhea. Dagiti babae anakisina kadagiti asawa da. Ha? Dagiti mahilig iti nightlife. Kanayon arumwar ni Rhea. Saanan ang matatawi di balay? Ay, when taaddan sa bali akadidate na. Ha? Anya ti kahit mo asawan? Marik na matkat no limamiis kan ka ti asawam, pare. No adda sa bali akayat na. Ay, mare. Di mo kunaan, adi mo marik na dayta, pare. Diyak kahit apanunutan day ta abanag. Ngamnasken ama amwak. No asino day ta lalaki. Ay, kanayon da nga agsarak.
Amok ti pagsinsinarakan da. Anya? Amok anasakit kan ka. Ang nasken ama amwam. Tapno sumardengan ni Rhea iti kalukwan na. Agyaman ak iti panangibagam kanyak, mare. Gayam kumat ni Rhea. Ngam saan anasaya at aramiden na kada kayo a pamilyana. Namin anok matan a binagbagaan. Ngam talaga adinak denggan, pare Mike. Nakitak ida iti lalaki na, pare. No kasta, pudno nga dalalaki na. At ang amin gayam may anak kay baga kanyak, iti aramiden ni misis ko. Ay, unay matdaytan nga aramiden nan. Pagdua-dua ak paikit din. No siyak ti ama ti anak mi. Ah, ay sus pare. Di mo kumamat iramraman ti anak yu ah. Diyak mo. Diyak amo no anya ti aramidak ita. Anya ti kayat asawon daytoy manang. Pumanaw akon, ma'am. Jakon makapagbayag pa'y dito balayo. Anya? Pumanaw kan? Jak maanusan ti tratom kanyak, ma'am. Saan a mabalin a pumanaw ka? Ado dita ti mabalin ko a pagtrabahuan, ma'am. Saan laang adito'y balayo? Oh, Nasayatan nagawid kan. Pumanaw ka nun ni manang. pudno ka di, manang. Uwan, Sir Mike. Pumanaw akon. Itamot laang. Lapdam a pumanaw, Mike. Asino ti agluto? Aglaba, aglinis dito'y balay. No awan ni manang. Sige, manang. Palubusan ka pumanaw. Itad ko kan ti maudi asweldom. Anya? Ay, unay ka matan, Mike. Sikat ti nasken nga agtrabaho. Tas sikat ti asawak. Sikat ti mga awir kini baby. Anya daytoy? Dus-dusaan na ka di, ha, Mike? Sige, ma'am. Sir, panawan kayon. Sige, manang. Awagan kanto, no itad ko ti sweldom. Kurang pa'y daytoy adusam no ar-arigan, Rhea. Nadagsan ti basol mo kanyak. Rumbeng kuma, apapanawon ka dito'y balay ko. Nagsakit matan di pa nagsasaom, Mike. At dalalakim akasinsinnarak mo. Nakita kayo. Kayat mo ka di? Taibagak tinagan ti lalakim. Mike, hindi na kumadusaan. Hindi nagpapanawon. Matayak no awan kayo kan ni baby iti biyag ko. Apay ang naaramid mo kada kami daytoy. Itilaksid ti kinaanos ko kan ka. Maiturednak pa'y alukwan. Pagkawanan na, nagbidutag. Pagkawanan na kumamay. Mike, Saan ka nga agparintumong iti sangwanak? pagkawanan na kuma. Panghasim. Anya nga pare. Nagbalbaliw ni misis mo, manipod kinumprontam. Wen pare, saan ang arumrumar iti balay mi? Nasayat mat nga rudno kasta. Saan matan nga agaramat iti cellphone? Talaga, apinanaknakan nanti pa nagbalbaliw na. Ngam limami isang trik na kankwana. Uray asino mat no kasta alokon da ka si mumulagat. Madia talaga tiriknam. Kaslasaan nga agsubli pa iti sigud apan nakilangan ko kankwana, pare. Lakay, umay kan tabangantan. Pinakan ko matan ni baby itay. Nabsugak. Nanganak itay iti restaurant. Nang restaurant ka? Idin do ta imbagak matkan ka nga agluto ak iti paborito maamakan? Kaya't kunti aginan na. Asino ti mangan ka dagito'y alinutok? Makamukan. Mike, Di ka agsangit. Saan mo abagay ti agdrama? di nakadipay na pakawan. Please, Mike. Pakawanan na kuman. Panagriknak kat jakon may subli pa iti sigud a panagayat ko kinibakat ko, Mr. Lonely. Inayon tapay dita, ti panagduaduak, no siyak ti talaga nga ama ti anak mi. Tuy pagayam mo, Mike. Mike pagayam ko, saan mo pa'y anaan-anay anapakawan ni misis mo? Tauray ti anak yo kat pagduaduam. Saan mo kumanga iraman ti inosente nga ubing? Iti basol an naaramidan ti inana. Ket no talaga nga agdua-dua ka, no
lusika ti ama ti anak yo, mabalin mo mat nga ipa-DNA test. Ket sapel ako ma, tamasulbar ti parikot yo iti asawam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mike iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lumley. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.